Super Things, Rivals of Kaboom. Kazum Kids. Pizza Boom, ovdje Super Slice, tvoja najbolja mušterija. Donesi nam 5 pizza s peperonima. Što to kažeš? Dostavljat će bolestan? Morat ćete zatvoriti? Ne brini, pomoć je na putu. Spasit ćemo pizzeriju tako što ćemo sami dostavljati pice. Do sljedeće narudžbe! Znači tako, Super Slice i njegova ekipa sada dostavljaju pice. Da, misliš li isto što i ja? Dečki, jeste li i vi gladni? Ovo je naša prilika da ponizimo Super Slice-a pred cijelim gradom Kaboom. Slušajte me pažljivo. Pizza Boom, najbolja pizza! Izvolite! Okej, dostavit ću vam picu kroz 30 minuta, hvala vam! Super Slice, tvoja sljedeća narudžba! Što najviše špilje na planini Kazumer za 30 minuta? Možemo mi to, Slicey! Svatko će dobiti svoju picu dok god smo mi zaduženi za dostavu! Uz tebe sam, prijatelju! Priprema, pozor! Jesi li siguran da ovo nije opasno? Je li netko naručio picu? Hvala što ste nazvali Pizza Boom, najbolju picu u gradu! Junaci su stigli na vrijeme, gospodine. Ovo je nemoguće! Je li netko naručio picu? Je li netko naručio picu? Je li netko naručio picu? Okružen sam totalnim budalama! Izgleda da smo podcijenili. Bacili su balvan na mene. Loše. Dosta mi ovih heroja. Dobro. Hladne glave. Tako je u redu. Sam će se pobrinuti za ovu zadnju narudžbu. Konačno, posljednja narudžba bit će lakša od prethodne. Super Slice! Nemojte izvršiti tu isporuku za manje od 30 minuta. Bednila, što ti radiš tu? Čekaj, malo, ti si zaslužan za sve ove teške narudžbe koje nismo mogli isporučiti na vrijeme. Aj, sadek! Sad shvaćam. Pa ti si ljubomoran. Molim? Nitko ne naručuje sladoled za dostavu. Nije istina! Ljudi vole sladoled! Specijalna pizza! Je li netko naručio picu? Baš na vrijeme, kao i uvijek. Desert je besplatan. Zna li netko tko je platio sve ove pice? Koristio sam šefovu karticu. Okružen sam potpunim budalama. Ne zaboravite nas lajkati. I pretplatite se na naš kanal. Dođi u Igrandiju. Svakog čeka poklon igračkica.